الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أقول من إذا كون جندني رمضان مهجة واحدة. هذه رمضان مهجة ما تيجي نرميا ثواب جواهك. أقول هم يكين مهارتيه مهلوبة أخنا أختنا إقبادين فواني. mi masargo Allah subhanahu wa ta'ala algon menna minbar ko deva fawa mativeri dharmaya thawabo ade ehinkamu algon men tereng ka ko to ne deni mi mativeri dharmaya thawabo hakwa mi hikam gawa hama yakin komme mi hikes etumikam ga ekam vegen dane komme muslimek ges etumikam ga ekam vegen dane ehenna me suwalaki ade mi mativeri dharmaya thawabo hakwani kihine kongo to kalgon men amal ko kento algon me mi masara istiqbal al kuraro algon en kon gotoka istiqbal ko mi masaru ge duwasta ka reta heda ko kento ade mi mativeri dharmaya thawabu haqwa baikum ga wegen dane suwalen ehnoto ade emme furutan ko kalgon me beje furi hama tawba ko tawba weganna Allah subhanahu wa ta'ala ya e ilahu hadrata ge embri ruchuwa wa mihar sure azum khanda alambi ade mi ramadan mas faitu eda algon men ki huriha faafe fohevi gosfa baikam gama edekam kawanama miharu sure algon men awahat Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrate me rujuwa ve tauba wan bi algon ne kurifa ba faafataka faaf fuswa de pato e idaha gina dua kuram bi e halu algon mi ramadan maha badal kuram bi ade Allah subhanahu wa ta'ala ki qur'an ka wahi kuraba angwa fa wani ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha e iman ve jamisaku netiyabami Allah subhanahu wa ta'ala furihama tawba makum tawbatun nasuha kun tawba washe asa rabbukum man yukaffir ankum sayyi'atikum Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami hunge faafata fusawade vungavegen veye adi Allah subhanahu wa ta'ala etanege dashun korta demi na swarga takatiyabami wadwa hutte adi Allah subhanahu wa ta'ala ge ogavente rekame nuto mifada materi dharmaya thawab imbarko devafa wakamaki mifada dinne ma fusawun khassa gotika mi masaruga ilahu lawa fa wakami adi Allah subhanahu wa ta'ala edi odikannawani e ilahu benu odikannani ilahu kaltakum e ilahu ge hazrata imri ruchuwa wuma ehemme Allah subhanahu wa ta'ala kitu qur'an ga wahi kurabanga fani wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima Allah subhanahu wa ta'ala benu odikannani tiyabami hunna tauba leve umashe tiyabami hunna tauba wawa umashe ehne kamako shahwattaka taba mihun Allah subhanahu wa ta'ala gurati di emisakum benwani tiyaba mihun bodugen wa lembumakun lambala hakumakun ekiba kurunashe ade algon men ki suwarge de bekam ga wan ede nama algon men bete awas vegannan tauba wan ade kiha dohe wandekat algon men vigotuga heda kuram mitbedi visnaleva mi hadisa ade ibratun furigen wa hadisa ingeto islami tarikh ga hinga fawa ibrateri hadisai ade mi ummatke bodu danna bekalekam gawa Fudail bun Iyad ya bekale emme bodu tilmer terega himen wadagene bekale ehennames ekale faanuge hayapuluge urige dostaka ki ade harangala dia dostaka no wakkan kuruma magferum ga dosta heda kuramun diye ade goton edreka wakkan kurumattaka geeka gos ekege furan maccangara ege wanumattaka mi uleni ko mi aduyoni ade gege muskuli miha ena reganuge damwaruge gadiga re alukon kurumatte duwe hore ena guruwan kiyomundiya mi aye ade alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum bi dhikrillah fahe iman vi mistakun nebaminge hittaka adives biruwerikam wannan wani heje Allah subhanahu wa ta'ala ya handuma kurumu subhanallah ade mi aye adu yumakiga Fudail bun Iyad ge hita biruwerikam wadikentiya tu hakuves kiriti qur'anun adu nirefe da ayatikamuga ekale e fana hiwegendiya ege fon hemagu khiyar kuri alukamuga wagutta hede kuri wadikiya islam deenuge mi mativeri ilmu ungeni wadage me fahum mi ummatuge emme goriti danna be karun terega be wadagendiya ade algonnen nasmiyati mi fursatu Allah subhanahu wa ta'ala algonnen duniyamatika mi deva fa fursatuge beenu hifambi algonnen mi fursatu nakalagen numane maru ala salgonna badal ko fikam ga wanama algon menna ate mi mako bandwegen di ehembe al mu'minun suratu ga nuwadiha nuwana ayata sate ko ayat ko Allah subhanahu wa ta'ala wa hikrabani
ade Allah uredi ule eba mihunna maru as badal kura mihuna behegotu hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un ege mihikata maru as badal ko fikam kawana me mihun bunanete miyalage veri rabbe miyala adun abra duniya fonuvande la'alli a'malu salihan fima taraktu duniya matiga timan nuko duko fawri hi amalta kurma adun timan duniya fonuvande mihun ades kurani ekam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani kike to kalla hama ilahin nune innaha kalimatu huwa qailuha emihunge dudu bunela bastake ke kalimatake hamekani wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun ehne kam ke bamihunge furagahum man bamihunge fahtmani barzakh ke alame ebamihun adon abura diruvaf madanden ade ehmi malgon men awasya kanam bi tawba algon men amilla nafstaka swal kollamato algon men hayatuka kita roz mast algon na badaw koddani algon men hayatuka kita dost algon men heda kuro midani Allah subhanahu wa ta'ala ge kiyamantir ka adanu kurun tanga e ilaha ure dem algon men tereng itab bayakam mideni algon men nafsta miyadmi wani tohir kuram beenum vefa bisnalava mi mativir masaruka mi matir dharmaya thawaba gedekam gawan algon men beje අවශ්‍ය කරන තවබාවන් ඒ ඉලාහ දුආ කුරන් ඒ ඉලාහ දන්නවන් එබෙජේ ෆාෆුස්වාදි පාතෝ අලුගුන් තෙරෙන් කිතම් මිහුන්තෝ අද මි බරකාතේරි මස්සරුකා දියෙන් උෆුදා දුආ කොල්ලනි මි අලාගේ වෙරි රබ්බේ මි අලා ෆාෆුස්වාදි බාන්දේ මි අලාගේ වෙරි රබ්බේ මි අලා කුරේෆා ෆාෆත අකුන් එකිබා කොදෙවා හක්කොග මගෝගා මි අලාගේ ෆාත්ල සාබිත් කොදෙවාන්දේ මි අලා නරකා මින්දු කොදෙවා ස්වර්ගයේ දායමි නියමෙන් ලිබේ මිහිකමුකා මි අලා දවවාන්දේ අදේ කිතම් මිහුන්තෝ hayatuge duwasta hedama mundani haftata hedama mundani masta hedama mundani aharuta hedama mundani ekamako dehen ufula Allah subhanahu wa ta'ala dua kurani mi ade materi hidayaten edi mi mativeri dinne ma fussel man edi algon me dehen bradagen tibegen libene etkenno mi hidayataki mi mativeri dharmaya thawabaki algon men miyan edi maseke ko gen libene etche hidayataki dehen urala algon men getere go shovelagen obba mondege shindelagen obba algon men libene etchenno ehna me algon men yen edi maseke ko gen hidayat libeni ade qudusi hadith fulega Allah subhanahu wa ta'ala wahikun imam muslim riwa kurba fawani ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni ahdikum etim Allah subhanahu wa ta'ala galtakun etiyabaamen getereen komme mihki magugelli fawa mihke faitiyabamihun tim Allah ta'ala ge hadratun e hidayatan e deshe ehma e edige maseke kura mihka libene etche ehma algon men avas vegannan bi algon men hayatu Allah subhanahu wa ta'ala devwa fa miya matir dostak ke benum hegot gai fa be fafa kuridane kitem me bodu fafes kure fa mihkam ga vedane adi kitam me gina to Allah goreti e fafa kuram mati ga ahuri mihkam ga sedane hinna mes ummid kanana nabi Allah subhanahu wa ta'ala ki huriha fafa fuswa ilah kitam me bodu fafa kure fa mihkam ga wana mes ehm Allah subhanahu wa ta'ala wa hikrabani قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا خليك فانو يدال واشي تيم الله سبحانه وتعالى قالتم ترين إبامي هجي نفسه تفافا كرمون إسراف كفامي سكنا كيها وركا فافا كوجنتو ميهجي نفسهم فافا كرمون إسراف كربيني عادي إفدا ميسكون خليك فانو يدال واشي لا تقنطوا من رحمة الله إبامي تيم الله سبحانه وتعالى كي رحمة أميدو كاندانو لاشي إن الله يغفر الذنوب جميعا هم كشور الله سبحانه وتعالى هريها فافي فصوا إلهي سبحان الله سبحانه وتعالى أوكا وانترك بسنوا هذا بسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ماتي ويري بس فلو هذا وفاوري هذا مي ماتي ويري بس فلو نقولنا كي هاود وفادت طالب كمنني هذا سوبر بني التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبة كوشا هذا kurave faafe anota kusha tauba wa mihaki ibes faafe nukura mihe fadehe malgon men ummidu kananu dambe Allah subhanahu wa ta'ala ki kina gina faafu sawa mativere ilah galtakum faafu sawa lobi odigannawa ilah gehemi maade algon mi massaruge mi mativere dharmaya thawabe dekam gawanama algon men ebeje ade miharu sura wa tauba wan erum hama yakin Allah subhanahu wa ta'ala wa'du e odigannawa fa fadan algon menaki mi masni mer huriha faafe fahigos fa bekam ga gendane ade Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmen bes mi mativeri ade dharmaya thawabu hakwa bekam ga labba algon menaki mi masaru ke benu hegot ga fa bekam ga labawande amin ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam